Hi guys! Welcome to my vlog channel. Karon akong ipakita sa inyo kung unsaon ninyo pagtan-aw sa inyong watch hours. Bisaya version. So, moadto ta sa inyong Google Chrome. Google Chrome. Tuklo ka ang Google Chrome. Type ninyo diri ang www.youtube.com. So, go. And then, open na. Kita yung picture na ko na gamay. Kaning gamay. Tuplo ka. Dili. Kaning gamay nga picture. Ibabaw na itulo ka dat. Tuplo ka. So, pangita ang request desktop site. Tuplo ka ang request desktop site. So, ayun na. Pagkahuman na, tuplo ko nyo na inyong profile. Tapos, tuplo ka na nyo ang YouTube Studio. Waiting. So, tuplukan nyo ang $sign. Naasa ubos sa yung profile, sa ubos sa kanang dashboard. Sa ubos. Tapos, tara yung watch hours. Tada! Welcome! Gamay pa kayo ko. So, nagtapad ang subscribers of watch hours. Tara guys. So, thank you for watching. Go to your YouTube account. So, balik ta sa home. Huwag mauro to guys. Thank you for watching. Untayin yung i-share para makabulo silang uban. Bye! God bless! Guys, thank you for watching. Please like and comment below and subscribe para ma-notify kayo sa bago kong video. Thank you and God bless. Jesus loves us. Bye! See you for the next video. Bye!